Et t'interesso er occitan? Aquí eras infos que non pos pas mangar. Biwis arriba da più verso occitano. Biwis è un gioco di carte d'apprendissaggio di vocabolari premiato a concorso Lepino, creato grazie al partenariato entre le studio, le Jeux du Suricat e il congresso permanente della lingua occitana. E funziona che simple, cada giocatore che riceve un mot aleatorio in francese pusca 45 secondi da hurga il pielo di lettere in descrive in occitano. E tu usi Michael Matifas è creato del gioco che vuole declinare il gioco in versione basco, brettuno, alsaciano, corso, catalano e creolos, e giochi già disponibili in inglese, alemán, spagnolo e portoghese. Il studio che vuole fabbricazione europea e responsabile tutti temi in autoedizione. Si può interessare che può già passare a posto precomando sul sito des Jeux du Suricat. Que sui desolat aquest cop l'udial ne serà pas dus presents, que es pot quitament dir que serà un xic pesant, la guerra. Mes, qu'en cau parlar tutu. Sustot cau comença de mai que hasebem lo 80 aniversari de la capitulació de l'Alemanya nazia. Atau, qu'abebem lo parat d'acara questius de las durentes, resistència ou col·laboració. Occitas, bretus, com nosaltres cabun dificultats ta causi. Cat bedem de pla d'ab Philippe Martel ou Cécile Noyant, du temps que l'onus de cronica et le philo, Paul Rausel, livre une réflexion de Hun sur ce que signifie la guerre dans la sociétés humanes. Ma oisit, mais necessari. Urosament qui trobarà també articles d'ab causes mai lleugeres, langue, entrevistes ou littérature. De la poesie per la sortie de en occitan. Es l'autor Aurélia Lassac qui vient de sortir un recueil nouvel de poèmes polit et poderous et accessible per beusias que sen. Aborde ainsi un ventail de thèmes que va de l'amour à la mort. Los mots d'Aurélia Lassac resonen en nosaltres encara per durs et de junts après haver tornat barrar son recueil. Ei besoin d'un amic, am local samagapas, que flaute, Che scrigo de poesia, Que se crègue philosophe, besoin d'un amic, per vivere una vida meraviglioso. Un autre monde que le mien est une pulida capitale littéraire. Écrit en occitan ou en français, cada poème est adapté dans l'autre langue, navigant maital entre les deux versions, les deux mondes, à mes délectations. Un autre monde que le mien, un convite à découvrir le monde d'Aurélia Lassac, poétesse carcinole et internationale, qui fait viager la Languedoc sans se préoccuper de las frontières. Trencodit e gruppo di músicos neotradicionals mesclados de influências pop, rock e noise que reaparece sugeres cuatro do seu álbum intitulado Las Huns. E títol que é referência às Huns solide, aquests locs cargats de misticismos de tradições populares, mas també a village de Huntans en Baix Armagnac, unes 4 musicians e composen els destros de l'àlbum. Alexandre Celi, Valentin Laborde, Martin Lassuco e Jorda Tisner que continuam d'aulhos els concerts. Que os poderá me escutar em vivo a Restau, Festival, a pau aquest estiu. Buon escuto de Las Huns de Trencadit. Se pei de manca un numero do diari dos colorats caut e gaujus que en abem eu, com cada nada e dab lo susten de l'Ofici Public de la Lengua Occitana que rempareche un horoserio especial qui s'interessa a las cultures do joene e qui trobam articlots sus manga, sus rap, sus cinema, sus videojocs, sus questius de societat, sus cosplay ou enquer sus ARG. Ne sabet pas ce qui ei? Ah nem, ne diseram pas ale sauet pas a l'adje qui poderas da u cop de ei tutu. Entaus autes, aquest 20 pagines qu'ei gratuit e qu'ei distribuit dans los liceus de las opcions occita en regió Navarra Aquitania ou Occitania. Davi un present! Brukid invito Lolita Del Montey sur son premier single. Coneixet segurament Brukid com la meitat de Manchball. So sabiatz pas, lo grup tsugolu set d'etzun al festenal Mediapart al Point Fort d'Aubervilliers. Alors, parisencs e occitas exilats o manquetz pas.
Mas es pas daco que voglioi parlar. Bruikid es lo projecte solo d'un d'aqueles dus energumenes de la scène electrobal. Sun lacios maquinos a la buts e al tamburin de cordos de Lolita del Montey per lo single L'Aulier e l'Aulière. E aco sono aital. Lo clip es realitzat per Charlie Arnaud Pons e esperam que colorarà vostre mes de tsun. Isiu adolescendo es glaziese era mafia. Inter mafia, nazilius y sectos beseni pason causos en perigor a que país pasau tan paisible que non pareix. Dins lucendareu de l'aubo e prima roman de Marciau Peiruni era liceano troppo curioso ester l'apoio che mio era inchesto a code hialats excus e ken hebede a famus comissari Alexandre d'Arnaud Guillem. Popular rimat percutiu a 100% d'assi sindite l'editu novelum. Que nu teram tabe cauques clinieța robro de Joan Gagnaire, u des mestes de pularus citan. Que desiram a Marciau Peiruni, u escadude ara how-to de la vostra lecturo. Che tot per aceste mes, che sa retrobam en Juliet.